This is a funeral of uMatamara. uMatamara out of Zone 6 eMgababa Yashona. Then the community of Zone 6 Pimville, Netlapspruit and abazali bami mabefika la ekhaya 1975 abosiphelo bebangakaviki nathi sibancane isiphelo ngimaze impilo yami yonke ubuhlungu uhambelwa umfowethu uMathela mfana ubuhlungu kakhulu usiphelo mina ubengisiza kakhulu la ekhaya njengoba mina amabhutana omfana avela athi sister ngithi woza ngapha bekangekho perfect usiphelo njengami sonke asikho perfect uwayenzile amaphutha awenzile njengami nawe abosiphelo bakhule ekhaya kungena ubaba wabo yakhe le ayiphilile noma ikhatheke short kumbula nge25 njoba elimala usiphelo ngengila ngaphandle upepe uyamemeza sisindi busy ambulance ngashake mane ngashake wathi unganishiyi usho njalo usiphelo upepe makamemeza phume ngiloko ngifuse ngidayelile ngibize ambulance ngimemeza uchipa le phambili ithi chipa buye ekhaya oze sithema sifika vele hayi usiphelo vele akasekho mfethu ngithi lala kahle majona lala kahle John Komo inyanya zakini zikwamukele ngiphinde ngikhuthaza abobhuti bami uTemtemi noChipa ngikhulumile nabo evikini njengabantwana basekhaya ngikhulele la next door mina ngokuthi usiswabo uNomakholwa amakaba noBheki ngiswelakala mina ekhaya ngihlala ngapha next door usiphelo bokumalume umkhulu ubaba umncane usiphelo ukhule kahle umane kwavela lesifo sama drugs samosha yonke into ngoba ukusokola asiyinto ongathi yini iyashintsheka leso simo abantwana ababulawa ama drugs bafethu ngibhlungu ngoba benginethemba ukuthi ngelilanga isimo sizoshintsha sala ama drugs kodwa uNkulunkulu makasekambizile akekho umuntu ozoshintsha noma ubani akubalekelwa futhi ukufa Temtemi noChipa bafethu ngicela nibheke ekhaya abantwana nabo abazukulu benu nabashana nibambane kube nothando ayikho into edlula uthando makunothando siyakwazi ukuthi uthando la likhona kuyabekezelela uyambekezelela umuntu uma umthanda ngicela nibekezelele nikhulise lekhaya la kwaMajola uhamba kaSiphelwa kunivula amehlo kube ikhaya leli laba abantwana nibheke nekhaya bantwana nani nihlonipha abomalume umalume ufana nomama umama akho ubaba ngoba yikho into ozoyenza ngaphandle kwamalume ngiyabonga kakhulu ngiyantuduza futhi ngiyantuduza ngithi la kubuhlungu khona uNkulunkulu anibhandishe uNkulunkulu abe nani Temtemi wena uyakwazi ukuyesontweni pray for your family pray for your home ikhaya fanele libe noNkulunkulu
uNkulunkulu uyabizwa kuzo zonke izimo. Nibize uNkulunkulu, abantwana bazoba nendlela babheke kini. Abopepe phumani ema-drugsini. Sibonile ama-after effects. Bekangabhemanga usiphelo ngathi efikelwa ilesimo. Ubelo kahleli la egedini. Kube i-hour ngiphume ecrash kuyolanda abantwana. Ebehleli la egedini ngizwile noma ngimbingelela ukuthi ngathi akamnandanga uhlala memeza athi hayi sister but that day akazange amemeze. An hour ngabizwa ukuthi nangu usiphelo ulimele. Bokwama after effects alesimo abantwana abafuna ukuphila ngaphansi kwaso. Impilo uyasikhethela nina abancane. Ngicela nikhethe impilo enhle. Niphume ezintweni ezingekho right. Ngiyabonga nithi lala kahle Jola. Uphumule. Ngiyabonga. Uthanda bona ngani uMandoza kodwa akakasukumi. Cela njengoba angakafiki ungene umakhelwane ubonga inkosi alandele umngani omunye Ayanda Sandile wakwaKhumalo. Mameleni simkhapheni kahle uMatamara lale ngoxolo isiphelo. Ya believer mina baba uJesu yabuya yebo ya believe uJesu yabuya ya believer mina baba uJesu yabuya ngizobuya inkosi uJesu yabuya how Jesus shwele baba chase bebemshaya bebemthuka yep imkhafulela bembuka what twalisa meva bempheka how Jesus shwele baba yep bebemshaya bebemthuka yep imkhafulela bembuka what twalisa meva bempheka how Jesus uJesu Christ fit abalambile ovusa uLazarus kufeni uJesu Christ khuluma nabaphansi yambelieve ambaphezulu kwamanzi noma uJudas wamthengisa ngemali yes abopila lebugelezanda wakhetha umoya amanzi igazi man yambelieve wakuhlola nokufa is my savior yeah he's my shepherd yeah my redeemer yeah he's the son of God yeah he's my savior yeah he's my shepherd yeah my redeemer yeah he's the son of God how Jesus how Jesu hamba phezulu kwamanzi yeah how Jesu hamba phezulu kwamanzi uJesu hamba phezulu kwamanzi yambelieve hamba phezulu kwamanzi uJesu how Jesu hamba phezulu kwamanzi yeah how Jesu hamba phezulu kwamanzi uJesu hamba phezulu kwamanzi yambelieve ukuthi yena uzobuya lapha ngibutha amathi ngomhlabathi noma umSamaria mncisha amanzi watshentsha amanzi waba yiwani yambelieve hamba phezulu kwamanzi abafarisi bathu baqambela amanga ngoba abantu bathi yena inkosi mara bangena edokwe eJerusalem yambelieve inkosi yangaphakathi is my savior yeah he's my shepherd yeah my redeemer yeah he's the son of God yeah he's my savior yeah he's my shepherd yeah my redeemer yeah he died for my sins yeah baba baba da baba 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 yeah baba da baba baba how Jesus shwele baba baba just baba baba how Jesus shwele baba rest in peace madam Akasukumi uMandoza. Okay, Ayanda Sandile. Okay, ngicela siye ku Vuyani. Vuyani Mlomo. Lona Vuyani wakamlomo la. Endlini S2 from the corner house. Isiphelo Maxwell Hleliswa ngikhula naye. Umuntu engimathelala ekhaya isikole sonke sihlala ibhola sefonke. Uzwe kabuhlungu uma ngibona lelanga ayona phela. Inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu. Ngagijima ingane yami izongibiza. Ngithole ikhafu legazi. Azange ngizwe kahle kakhulu.
Tutu abasendlini lento ababhekene. Kodwa akukho manje into zakhona. Sesicala ilungu lomndeni uMduduzi. Sicela nje azolahleka amagama wami. Duduzi. Ngibonga isikhathi engisinikwayo angibonge lo okusehlele ekhaya lena last born yasekhaya ungamangali ugcina ngoba omama bethu balamana intombi zasemadolweni obuchingi zintathu Thenjiwe uNombeko uSiziwe ngosiphelo ibelo kwabomama nibabalayo umzi wasematolweni okokuqala nje uyabulela umzi wabuchini uyabulela umzi wakwaLwala ubulela lo mzi waseMgababa ezone 6 usiphelo ubezimele impilo yakhe ubehamba eyedwa kuba zengumntana ogqibela bantwana bogqibela ke banento yabo abayinikwe nguThixo bayathanda into bazimele ubengasebenzi usiphelo ubengena ID kodwa usiphelo ubephila nabantu akwabo bengalali esigangeni ubephila ngaphandle kwalemizi emngcwabileyo namhlanje usiphelo ukungcwatywe imizi yale ndawo sesistrato zalapha ngoba phela uma ngabe ebengcwatywe sithi benizawubona ngemoto zethu ezinkulu zimepha ngoba besobe semkhavile uye wakhavwa sesistrato ngabantu balapha eMgababa bonke ndiyazinga ngabantu bale ndawo ngenxa yesenzo sabo nto babona umntwana xa bemzeleyo bambona into obunesiphawu abamlahli uthi noma ehlaselwe zizimo zobomi njengama drugs njengoba alimaza abantwana bethu angeke sibalahle ngoba ilimaza thina sithe siva ubuhlungu ngaphezulu kwabo abantu bale ndawo banibonisa into babona lonto abayithethi ngomlomo bayayenza yenzeke bayibikwe yenye indawo lo mntana ngeke ethathiwe wayongcwatywa nabanye abantu ngiyambulela uTemtem umluleki othe yena engasebenzi engathathi intweni wadibanisa oko wathi nansi into encinane eninayo umphakathi wamfunqula nangaphezulu umphakathi wale ndawo lo mphakathi wale ndawo awuqinanga kuphela uthi hayi sifuna indawo yethu icoceke asifuni drugs phakathi kwethu kodwa wenze njani ubonisa into owethu umntana siyayazi intsholongwane emngenileyo sizamthatha siyombeka endaweni efanelekileyo ngesidima andizuyifihla lo ndawo ndiyabulela kakhulu bomakhelwane bosisindi nani nonke ningazonibala ngamagama isenzo enisenzileyo
nifike na ucisha umlilo thina siyifamily esizabe sizawufika ingumlotha wodwa nina nafika na ucisha nobhula umlilo ndiyabulela kakhulu andizukwazi uthetha kakhulu ngomntakwethu kuba umoya wami uyakhathazeka ngomfowethu ngiyabonga kuni kakhulu mzi wasemgababa ndazi xa nisawubiza ngomgababa ningandibizi sasubiza ngomgababa ke thina lo mzi sasisemgababa apha ezone 6 senjalo ekajini ndiyabulela kakhulu isenzo senu kuhambe kakuhle Qengeba Pondomse kuhambe kakuhle mntana sekhaya ngempela ubonakalisile into yoba ungumuntu wabantu noma ubuqhwalela noma ubusenza ntoni ubonakalisile abantu bakhethe ubuhle kuwe babiyeka ububi bakho kuba awuzalwanga nabo butyaliwe ngaphakathi kwakho ukuze bakwazi ukubusiphula mababusiphule kwaba abaphilayo ngokuthi babonise into abantwana bethu siyanithanda ndisho ekugqibeleni baxelisa uYesu Kristu wathi ndakumlandela umoni ndide ndiyojika phezu kwethuna lakhe benze njalo abazali bale ndawo ndiyabulela Zalwane wenza lilayo Zalwane no Ayanda. If bangakafiki, I am opening the floor to anyone ongafuna ukukhuluma ngosiphelo and ngixoxela ngami bengasifaka ku-program but ngifila ngathi ngabe nje wrong bangalahlanga amagama amabili amathathu usiphelo udami bekawumakhelwane wami wahlala right next door and saying umakhelwane is just an understatement because I remember that was some of that sekhaya and how I know ukuthi ekuseni nje mangibuya esikoleni ngihlala naye la mangibuya ngihamba ngihlala naye la i-dustbin bengakhipha ngizothi usiphelo when I need assistance ngizothi usiphelo so the fact ukuthi akasekho kubuhlungu ngempela khumbula ngincedisa nge-Christmas and that's how I saw ukuthi he's really family when we spend Christmas together and for such moments I'm forever grateful and because umuntu abantu ngibona ngathi if bangasuka umuntu abantu community bengeke isukumi ngendlela isukumile ngalokho ngifuna ukubonga nayo community ngomsebenzi wabo yenzile le ulale kahle siphelo dam akekho ulahlela amagama Luna Baba unothando elifihlakele ongeke ulibone nje ukuthi kanti labantu banothando kanje wena ubabona ngaphandle ngathi labantu baqhelelene sibona ngezenzo abazenzile phezulu ngomsebenzi kaSiphelo sebemchazile kuSiphelo ake ngizichaze nami ngibonga uNkulunkulu wangenza ukuthi ngize lapha ekhaya sengiqede 3 years ngila
ngangizele ukuzokonga umabuthi kodwa ngabambeka ngoba naku namhlanje sengizobeka isiphelo nami ngumamtolo intombi yasematolweni thina ke singamaheshela singozudla ngamandla manje usiphelo wayengithatha njengomama wakhe nami ngimthatha njengomntanami Jariti le ngafika isesabeka ngoba kwakuhlala umuntu wayethanda indlela umabuthi wayengaklini le Jariti iqala ukuklinwa mangifika yiloko ngibiza usiphelo unamandla ke lo mntwana ube thatha ikriva lapha yolanda apha ebona khona amatshe uyawathatha uzanawo apha ebona khona kunenhlabathi uyeza kimi athi anti ngulethele amaledi ngithi yoza nawo uyasebenza lo mntana kodwa esebenza nje ikhona nalamehlo abukhali uzalungisa ngapha kanti uyona ngapha usoze ubone ngoba uphansi uzabona sekehambile ukuthi usebengilimazi angisena maharafu angisena batriva kodwa yena ubengigezi bebebe bengimkotela kwesikhashana kodwa make buye befika hlale la bona la kume khona la toilet bukunele container lesale kama ukuthi ayima lapho wayefika lale kanti lapho container ufuna ukudla kimi ngisathi ngimkwatele kodwa ngizobuye ngikubuye ngigele endlini umenzela hayi ngangimthanda wayesweet usiphelo wayengakwati futhi noma ekwatile wayephansi wayazi khona abantwana bakuphendulayo noma umthethisi lo bengathi ukhulu awusho kuyi umusho ucabanga ukuthi mhlawumbe usiphelo uzakuphendula ngeke kusuka lapho uzobaleka yoshona eclap spray aqede noma i3 months ngale singamboni wenzela ukuthi abuye sowusakile ngizomkhulula kumntanami thi ngizomkhulula ukuthi akahambe kahle inkosi imhole simbonile usiphelo unenhlonipho kodwa nje isifo esingene kuye yiso besimbhayizisa ube inyawo zakhe beziphambana ngenxa yalama drugs ngithi ngaze ngalanda umzukulwana wami umduduzi ukuthi azonginceda lapha ngomama wajwayelana nalosiphiwo nalosiphelo ngithi wena mntu umncane kangaka umjwayelele phi usiphelo nawe sewubhema ama drugs athi hayi gogo mina ngathi ngabhemi nogwayi kanti uwabhema to come into ngifihlela mina make buya sekehle kubala ngithi hawu yini wena kale wahamba nowami umzukulu wami ngo-Good Friday ilandela umabuthi ethuzayo kodwa wayejwayele usiphelo ngoba usiphelo uphansi wayengakhethi ukuthi umdala umncane kwakuwumntana othumekayo manje ngathi abakubo bangamukela ahambe kahle uThixo asilungiselele sizokukhumbula usiphelo basesixakekile ngoba ikhona into ezike zisixake ezifuna yena manje uhambile usiphelo mina bengimthola la mayengekho la ulele la wayethanda ilanga ufike sekeqamba leli sekebheke phansi isisu eqamba lelapha ngithi hayi ulambile ke mayiselele kanje izovela lapha egate ngithi Siphelo woza la namanje njengoba ukuhamba kwakhe ngolwesine ngambonelele lapha ngithi hayi Siphelo walala kabuhlungu kanje elangeni lizokulimaza uthi hayi anti ingathi ngizaba ngiphethwe inyongo ngithi mina waza kwenzela into yokudla uthi inokudla kungeni kahle ngimphakela adle akushiye ngithi hayi ayifani nayo ukuthi khona ngempela into engahambi kahle manje ngathi ngizomkhulula kuSiphelo ngathi uThixo angahamba naye amenze kahle amthethelele ezonweni zakhe ngoba bayazenza izinto kodwa bazi ukuthi benzani wasu Yesu wathi sizikhalele thina nabantwana bethu ngoba asikwazi sikwenzayo sibona sesenzile kanti siyona phambi kwaThixo ingathi uSiphelo ngobuhle abeke benza ngamandla wakhe uThixo amkhumbule embusweni wakhe inkosi ngegele ntumisweni
Ngizothanda ngokuqala ngibulise ngiphinde futhi ngibonye wonke umuntu okhona la phakathi. Bengizothanda ukukhuluma ngobaba omncane wami uSiphelo uMadamara. Akekho umuntu bekanokuthula njengoba baba omncane wami. Baba omncane wami mina angilazi iside lakhe eliphezulu mazi aphansi umuntu. Yena shembe kuumuntu onethando noma bekanendlela nje ehlukile nje ukuthi aliveze uthando lwakhe. Kodwa yena nje bekasithanda sinye. Ngikhumbula nje ngelinye ilanga uFrans asathengisela ngaphi khoneni. Futhi uyadlula yena uFrans umtshela ukuthi shuthi bonke abomalume bakho bayafana nobabakho noMadamara kanti uyezwa yena afika Lucy France ungangijwayeli kabi wena ungazokhuluma ngami bengiqala ukulibona iside lakhe elinolanga ngalelo langa lelo kodwa yena shembekana nalo uthando kodwa yena bekanothando Sanweng, igama nguLindo, ngumzukulu kaMadamara. Ngithanda ukumbonga Nkito. I don't know what to say, but like, basically a relationship like it close, but I know it's like bekangithanda. Like ngiyazi ngokuthi nakaphila asilethela ama-toys dongathola kuMadamara asilethela wona from edampini asilethela yoba asilethela ama-toys uMadamara and last ukumbona like bekafuthi nambiza ngosisi because la endlini bangibiza ngosisi I was like sisi yazi ngifanela nonomonde kanjani umama I was like okay because angithanda abantu like bangibiza ngomama because like kusele and stuff but I was like ngicela mntanami like uyabona ukuthi ejaredini kunjani like ngicela ufunde nibe right yabona because like sesithembele kini nina bezukulu bethu ne bezukulu I was like okay yeah so I would like to say ngiyabonga for kuba umkhulu wami even though we didn't have a relationship engako ngiyabonga ukuba khona for umama because like I think both close to mama kana because umuntu bophansi even though bomenza sometimes but mama mkwazi na uqalela because okay ukwazi ukuba khona kubo malimi bami Makheli uSipho umamami nobaphatha kahle even though baba yabo enza izinto zakhe but ngithanda ukubonga ukuthi bomkhulu wami ngiyabonga azosifundela i-obituary maqeda umeme size igama lenkosi azibasho ukuthi the Lord is close to the broken hearted. Siphelo Maxwell Madamara Hlekiso was born in Soweto, Pimville in 1979 October 2nd. Glorious Siziwe Hlekiso and Jejeza Hlekiso. He proceeded to study at Kandobuhle Primary School till grade 7. Then he
he moved to Bona Secondary School. He spent his life being a handyman. Sphelo Hlekiso survived by his 2 brothers, nephew and nieces. Lala Ngoxolo Jolinkomo, Mwanya, Qeqeba, Thole Lomtwakazi. Sothola ilizwi kaNkulunkulu kule ncwadi sifundile ebhalwa ngumpostoli Paul uma ebhalela ibandla laseKorinte eliduduza ezikhathini ezinzima lapho kwabeshiya izihobo zabo babeshiwa amalungu ebandla laseKorinte nabaholi bebandla ngaleso sikhathi bebeboshwa belahlelwa emajele abanye bebulawa. Manje umpostoli Paul mayeqala ekhuluma ngelizwi lakhe lana uthi makabongwe uNkulunkulu noyise weNkosi yethu Jesu Kristu. Uqala ngokuthi phezu kosizi abazithola bekulo, phezu kokulila abakuko, phezu kwesimo abakuso, into yokuqala umpostoli Paul uthi makabongwe uNkulunkulu. Izwi kaNkulunkulu lithi simbonga uNkulunkulu kuzo zonke izimo, noma sijabulile noma sisebuhlungwini, kodwa uNkulunkulu yena uhlale enguNkulunkulu enjalo, akaguqulwa yisimo. Ingakho ethi umpostoli makabongwe
uNkulunkulu oyise wenkosi yethu Jesu Kristu. Uthi uNkulunkulu lona onguyise wobubele, onguyise wenduduzo yonke. Uthi osiduduza noma sisosizini olunjani, ukuze nathi sibe namandla okududuza nabanye noma besosizini olunjani, ngale nduduzo esiduduzwa ngayo nathi. Manje into ayichazayo umpostoli Paul uthi uNkulunkulu uyasiduduza ukuze sibe namandla okududuza nabanye noma besosizini olunjani. Ngalesikhathi uNkulunkulu ekufaka esimeni sokuba ududuzwe, uNkulunkulu uyasebenza ngawe. Yes. Ngaleso sikhathi bathi usemanzini uhlezi emanzini, uNkulunkulu yena uyakududuza ukuze ube namandla. uNkulunkulu akakuyekeleli nje kulesi simo ungatholanga ukududuzwa. uNkulunkulu uyakududuza ukuze ube namandla okududuza nabanye abantu. In other words, ngalesikhathi usesizini, ngalesikhathi ududuzwa, uNkulunkulu yena une list yabantu abadinga ukududuzwa nguwe. Yingakho ethi ukunika amandla okududuza ukuze ube namandla okududuza nabanye. Ngamanye amagama akufanelanga kulesi simo kuso ucwile, akufanekanga kulesi simo okuso bese ulahla ithemba, akufanelanga kulesi simo uNkulunkulu akufake kuso ubese uba nombuzo othi why me, why mina uNkulunkulu? Kanti uNkulunkulu ngaleso sikhathi ufuna ukuthi akududuze ukuze ube namandla okududuza nabanye, ngoba bakhona abanye abadinga induduzo uNkulunkulu afuna ukukuthumela kubona, ngoba uNkulunkulu usebenza ngathi thina abantu. Yingakho kungafanelanga uzibukele phansi, yingakho ungafanelanga ukuthi usitshele ukuthi wena uNkulunkulu akafanelanga ukukuthuma. uNkulunkulu usithuma ngendlela ezahlukile. Okuphuma kwakho uyokhuluma nomuntu ososizini, ududuzo umuntu ososizini, wenza lokhu uNkulunkulu akunika amandla ukuba ukwenza. Uyazi mawududuza, mawuke wadlula kulesi simo sokuba ududuzwe, ithi mawusuka lapha uyoduduza omunye umuntu, ithi bamduduza uthi umntana esekhaya kuzawudlula ngoba nami ngadlula kulesi simo. Okhulume ngesimo owaduduzwa kuso, okhuluma ngesimo owanikwa amandla nguNkulunkulu ukuze ukwazi ukududuza nabanye abantu. Manje ke uma uNkulunkulu ezokududuza, kwesinye isikhathi ukudlulisa kulethaneni lapho uzoduduzwa khona, ukudlulisa kulesi simo lapho uzozwa ubuhlungu ukuze ududuzwe, ngoba injongo ukuba ukwazi ube namandla okududuza nabanye abantu, ube namandla okupholisa nabanye abantu abalimeleyo emimoyeni yabo, ubaduduza ngale nduduzo owaduduzwa ngayo nawe. Ngamanye amagama uNkulunkulu ukunika izikhali ngalesikhathi usosizini, ukunikeza izikhali zokuthi mawuphuma uyoduduza abanye ube nakho ozokhuluma ngakho noNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu okudlulise kulesi simo. Manje ke njengabantu bakaNkulunkulu kufanele sazi ekhathini eziningi ukuthi uNkulunkulu evumela isimo esinje ukuba sidlule kusona, uNkulunkulu akasiyekeleli sona. uNkulunkulu usho njalo ezwini lakhe uJesu uthi ngeke nginishiye, ngeke nginiyeke. Nakulesimo uNkulunkulu usenguNkulunkulu, nakulesimo uNkulunkulu uSuNkulunkulu wenduduzo yonke.
osiduduza noma sisosizini olunjani. Uthi onqobayo ngiyomnika umqhele wokuphila. In other words, kunqoba olwayo. Sisempini lapha emhlabeni. Sisempini athi uJobe lapha kuJobe 7. Uthi umuntu sempini lapha emhlabeni. Kubani ungakwazi? uSathane uhlasela ngapha nanga. Uhlasela ngabantwana bethu. Uhlasela ngama-drugs. Uhlasela ngezinto eziningi. Ngakho ke ukuze sinqobe sibambaneni ngezandla. Sikhulekaleni. Sithandazeni. Sithandaze omunye nomunye. Sibekane kuNkulunkulu. Sibabeke nabantwana bethu. Abakule sisilini sama-drugs notshwala. Ngoba lokho kudivide nemindeni. Akeke uyazi akujabulisi phakathi kwekhaya uma kungekho kuthula ngenxa yalezi zinto. Ukufana nomuntu osesibhedlela. Ukuthinteka nomndeni. Ngazi nokudla kungeni mawazi ukuthi ubaba noma umama ulele esibhedlela. Noma ubhuti noma udadewethu balele esibhedlela. Akwehli akujabulisi. Ngakho ke ngithi uNkulunkulu abe nathi, uNkulunkulu asiphamandla. Ngizobonginikela nakumfundisi uDlamini lana. Naye athi ukududuza umndeni kaMajuba. Hello, Inkosi yomsanibusise lonke bazalwane. Amen. Amen. Inkosi yomsanibusise lonke emphakathi wasePimville. Hallelujah. Amen. Ngibonge ithuba engilinika umfundisi wami. Amen. Nama ngeke ngibe mude kakhulu ngoba ngiyazibona nezimoto sezikhona. Hallelujah. Amen. Into enkulu umfundisi wami lebaleke kakhulu ukubonga umphakathi nokubambisana. Amen. Amen. Manje le ndoda le esingayo namhlanje indoda elihlupha ilizwe kodwa iphinde yalisiza izwe. Le ndoda ibikusiza kakhulu kodwa iphinde ikuhluphe. Haleluya. Amen. Manje nami ngeke ngibe mude kakhulu umfundisi uvula incwadi enkulu emnandi kakhulu uthi mayinambitha nawe siyakuthinta. Amen. Amen. Ethi duduza uhamba ududuza abantu uzokhona ukududuzela. Ngikhumbula umshumayeli 3 bazalwane othi konke kunesikhathi sakho. Amen. Kunesikhathi sokukhala, kunesikhathi sokugedlisa kwamazinyo, kunesikhathi senjabulo. Khumbula ukufika kaMadamara efika ezweni wayethengelwe impahla, ethengelwe indishi, enzelwe baby shower. Haleluya. Amen. Wayekhala lapho uma ephuma esibelethweni sakamama. Kodwa namhlanje
kukhala thina yena ujabulile ngoba yilapho ebona khona umbuso wakhe noJehova. Amen. Second Timothy uthi ngikulile ukulokuhle ngaligijimela imibaka ngiqedile manje sengilindele umqhele. Wena noGrathi noMatamara ngithi kuwe namhlanje ngixolele Jehova. Amen. Wena noGrathi noMatamara nomothe uMatamara uyankoleta. Ngiqinisile ngithi kini ozwa izwi akholele ngithuleyo usephumile kufena ngene. Bonani igama Mxolisi from Litzie Funeral Parlor. We came here to assist the family and we were able to provide imoto and the tent and even help the family to prepare for the burial. As Litzie, we had to stretch out the hand when the family was in need, and we thank the family that it was able to come to us in their need of assistance. Thank you very much for the family, and we also hope that other families will also come whenever they are in need so that we can also provide their services. Kwenzakele ngoMatamara izandla ukuhlangana kwethu kwi-community nestrata sibonga nje umphakathi usizile ne-ANC isizile la isize khona masibongeni bantu benkosi silibekile ithambo lethu unlike singamazi ukuthi uphelelepi kodwa siyabonga ngoba sibona ukuthi ukuphi yolanda endaweni yakhe ukuphumula masibona siyabonga. Okay. Now you're ballet. Sanbonan, Njani, Siyaphila. Alright. Siyaphila. So Nina, as a neighbor, how are you assisting? How have you assisted actually? Okay. Yeah. Uzothatha phela girl. Niphile nayo utamtami. Umalume wethu kahle kahle. Yeah. Eish. Nikhule naye ne? All right sis. Sibonga. Wazoza ngapha. Kinipheka zona lana. Yes, pheka kahle. Uchef wethu nangale ngaphakathi. Ulodle phansi balekile. Chef ngale. Uyodla Chef ethu leyana ngaphakathi. Oh, nangu chef. Hi chef, how are you chef? Okay, so chef yapheka. Hayi sibaba mama. Yeah, so cela nje usichazele mama nina ukuthi how are you assisting? Ngoba siyezwe ukuthi umphakathi mhlangene. Hlanganisile kwenzeka saphuma simphakathi sizoncedisa ukuphela. Okay. Njengoba sibamba amabhodo. Yes.
So ama donations umphakathi ukhiphile kuze kwenzeke lo msebenzi umphakathi istrata umphakathi wonke nje wasemgababa ngicabanga ne first grade ngizwile nase groupini ngathi ne first grade nayifakile kusasa kodwa nje ngizwile impela umphakathi wonke bahambile abantu bayofuna ama donation yonke indawo nasibona kumele sisebenzise lawa la la ngaphandle right azabeka amaqhe laba abaye ngaphe khona angithi awu4 khona laba abeke lenkuzeni ngo khona lezi angithi sisabsisa lapha emathakaway lazophapha emathakaway yazi khona lezo phungula la konke lokho ne ufakile kahle wena mntwana edanga kakhulu makuphuye amaphesha wezobuya sishutelwa hayi boshutelwa Hola. Hey tada. Yeah, Nikren. Nishab. Yeah, no. Idnimbekile ubaba. Ngithi ubekiwe umjida. Yeah, ubekitwa nami. Yeah. Fana nami lo. Ngiyabona ufana nawe. So uthini emphakathini mfethu because umphakathi ngiyabonga ntangisirebe ezinakwayo abanazini nakuphelani ezinakwayo abantu ne sure yana sibonge thank you ngibantu ngishote bazinakwayo hayi kuphela anceda abanye ne sikhipha sinedala basinako sure awungakuzaba yiminyaka sure hey tada all right but asibonga malume unjani yabisicela nje ukuthi ubonge nje official emphakathini ngizobonga kakhulu umzi waseGababa Zone 6 abantu ngendlela bebenza baphatha ngakhona lo msebenzi bahlangabeza umntwana wabo bamenza umntwana wabo zange bathi umntwana wethu nje abathi umntwana wesizwe ngoba naku enzintweni bathi umntwana wesizwe ngisho esodakeni bayamkhipha kanye bakhulume ngezwe lifana ngisho sebekhuluma lapha bengqina bangqine ngendlela enye efanayo bangqinelana kwaba ngathi baxelele into lo mntwana lo ubengekho nje ubenje bahlala entweni ngiyabonga lo mzi ngoba ufundisa nezinye indawo ezijaja abantwana seboyela umuntu ojaja nje umntwana ngene emgodini amgweba alibali into yoba lo mntwana lo ebenethuba lokuthi angajika empilweni abe yenye into engcono phezu komhlaba manje ngiyabonga kakhulu abantu basemkhankasini abantu basezone 6 ePhilippi ngiyabonga kakhulu ngiyancomza mani ngobuntu benu ngokuzinikela kwenu niyabakha futhi labantwana nalabantwana bayele ekwizidakamizwa niyabakha bayabona ukuthi sesenabazali abasithandayo abasilahli abasigwebi manje-ke ngithi asibambeni kanjalo yiyo indlela yokwakhela izwe lelo ngiyabonga asibonge wena sitshele nje ngumadamara Sipelo yo yamsange number plate ebesidla indanda strong naye awuthiyami angazi mina ngaphunyuka kanjani angazi ngaphunyuka kanjani besidla le abathi capsule sihlala kwenye indlu la eGrootman yethu bewathi umtsetsana mashala netheza azibangazanayo bekungadlalwa lapho bekungadlalwa waphuma wena kuyo ngaphuma ngamanage ukuthi ngi-escape mina akakhonanga mara angeke sikwazi vele ukuthi ngaphumelela sonke yazi impilo ukuthi inento zayo kodwa yena eqinisweni ngokuya out emjojo sure
ngokuya out eMjojo out eMjojo ingakubona nesponsor namhlanje sibe sihle kaso yeah sure abantu bayiphumele and yonke into yava eMjojo yeah so kahle bekungana next efana nani wena ngisho like in terms ukuthi umjida ngancedwa ngabekwa so umphakathi wahlanganisa everything yeah umphakathi uphumile uye all out wena wapataniswa la kupataniswa khona yeah it's a good thing yeah ukuthi sikwazi ukubeka ithambo lomfowethu endaweni yokugcina sure yeah sibonga lokho nje understand siyabonga kakhulu sibakamisa izandla emphakathi sure nakwabanye engazi ukuthi ungayenza ngaso ubambane yazi umphakathi ubambene wena uthemba yeah yonke into lapha yeah so message ungapha umunye umphakathi mfethu ukuthi situation eso yeah umlayezo engawudlulisa emphakathini seyonkana ukuthi bafowethu asibambane sibe understand sibeke nama differences wethu aside understand all up together as one divided before thank you I just like to thank the community, everybody oyenze umsebenzi kaSiphelo uMatamara ube successful. Wonke umuntu ozile a contributor in celebrate ukuthi lento yenzeke, and it's so important if ever in community mahlangene izinto zenzakala. I so wish ukuthi lento ingapheleli khona la, because we never know what is kubani. So collaboration of family, business people, councillor's office, Nyanibonga kakhulu in the Msila Street, everybody ofikile la Nyambonga na uMatamara lele kahle ube a decent funeral. Thank you very much. I'm here as the director HEMREM, Security and Construction. I would like to thank everyone of you, including business people. Never see Lana, this last one like I want situation right, but I would like to thank again the community like IPV. Nyabonga, you played a very big role, including also my council. Amakhansela ngiyacela ukuthi amakhansela abambane kanje ngesimo esinjeni singazi ngoba uMatamara situation yakhe le bengakhona and sichoose everyone okule same situation esenzile ngamaDamara ngicela abafethu simeni sonke singabantu esinami idirector eHEMREM Security and Construction nami ngizile la azosiza so ngiyacela and futhi ngiyacela abafethu ukuthi beso ngingaphendeli la abafethu ngiyacela abafethu ngiyacela yabona sibambane nabafethu njengomphakathi nami ngiyithanda ukubonga nami ngiyathanda futhi ukubonga lephuthu abanginikayo ukuthi ngikhulume nami the business people yala IPV. I thank you. Angazi Greg mesiphinde